teman-teman, mau bikin saus teriyaki ayam. Ini numisin wortel. Ya, setidaknya mantan masuk. Dari rumah nih, bekas dari mana berlanti di kamar. Ini pakai saus wortel sama jamur, teman. Campur saus teriyaki sih, dikasih teriyaki nanti. Terus ayamnya juga mau udah dibumbuin, udah aku bumbuin ayamnya nih, bumbu kuning. Di sini tinggal ditaruh di apa bilangnya, air fryer gitu, tapi nggak digoreng, jadi minyaknya dikurang-kurangin gitu sih, ya nggak terlalu yang digoreng-goreng banget. Ini sambal aku bikin, tinggal masukin ke oven karena aku mau kasih saus teriyaki yang kira 2 sendok lah ya. Sekarang aku mau bikinin ayam teriyaki yang teman-teman. Tumisin bawang bombaynya dulu. Kuahnya nanti aku pakai yang dari air rebusan ayam tadi sih. Kamu tumisin bawangnya dulu. Mau kasih teriyaki. Aku bikinnya saus teriyaki yang agak kental ya teman-teman. Jadi aku kasih tepung maizena tadi, udah kasih air nih, mau masukin sini. Jadi sausnya tinggal aku taburin aja di ayamnya, atau ayamnya dimasukin ke sausnya juga bisa, suka-suka kalian aja sih. Aku masukin pakai tabur. Mau naburin ke ayamnya.
Udah jadi, tinggal ditaburin. Biar nggak terlalu manis, aku kasih ini merica dikit. Taburin sausnya dulu. Saus teriyaki udah jadi. Sekarang aku mau kasih sesamanya. Taburin. Udah deh, udah kelar. Ini ayam goreng saus teriyaki. Selamat mencoba ya. Sayurnya juga mau kasih sesama temen. Jadi menunya hari ini teriyaki. Ini ya ayam teriyakinya, ini yang sayurnya. Terus pakai sambal seperti biasa. Dan ini juga ada versi ayam balado. Doa Ces gini, Bismillah. Oke. Bon Appetit. Schmeckt gut. Lecker? Ja. Lecker. Solange Mama nicht gemacht, ja? Ja. Jetzt ein teriyaki. Tiga pakai sambal si Maxi enggak. Ist gut, Kimi. Musstest du die... Kimi, ist gut. Darf ich nicht? Ist du Da da kannst du jetzt? Haut haben. Ja. Haut. Ich nehme die Haut, Kinder. Oi. Dia suka kulit ayam. Adanya nggak mau. Magst du nicht die Haut? Ich mag die Haut. Ich mag sie auch. Meine Haut. Aber Foto noch klar. Ich mag die Haut. Nah, ini sen. Kenan jilatin tangan dia. Is good, Kenan. Pilze. Nah, das ist Oh, Essen. Hallo. Essen? Mami. Schmeckt lecker. Ich hätte gern Chili mit Aufschnitt. Chili Chicken. Ja, Chili Chicken. Porsi kedua. Chili Chicken. Piring kedua segini. Was? Nee, nix. Mit dem Gemüse? Ja. Ich möchte ohne Gemüse, ich nehme doch Chili. Ja, Chili. Chili auch. Ich möchte auch Chili. Nein, ohne Chili. Ich möchte Chili Chili. oder Soße? Diese. Mami, ich möchte die beiden Sorten. Mami, ich möchte die Chicken und die Chicken. Was? Mami, ich Nochmal auch. möchte die Chicken und die Chicken. Ich möchte zwei. Maxi juga mau nambah. Nur mit Teriyaki und Sambal. Nein, nur eins. Leer den Wände. Nein, bitte nur eins. Eins möchte ich. Mami, ich esse jeden Tag Chicken. Maxi.
Jetzt die 2 Sorten Chicken. Bukannya itu selesai. Und dann Gemüse, Mami. Waduh, bapaknya belum makan. Nein, Kinder, du darfst nur eine Sorte Chicken. Nein. Gemüse ya? Oh. Enak gemüse? Ohne. Dann bitte nur eine Sorte. Die Chicken Mandi, ya? und die Chicken. Nah, mana ya? Papa ngasih. Lu belum beres. Ich möchte auch mit Kindern dafür zusammen. Oh, Mexican fertig ya itu. Willst du Mbak? Gemüse? Ohne. Ini sambal. Mit Chicken. Deh. Mit Chicken. Papa, wie soll es denn jetzt? Wie soll es denn jetzt? Orang makan dua piring semua belum habis tuh. Bapaknya belum. Bapaknya belum habis.